Utpanelekay no habnay September gine ki lightly kilik jonga doba Europe arjar apsan arjar punreo. Kublay piki parlok persetan ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe gine ke channel. Ke UEFA kan penelekay penkut ya ke UEFA Super Cup hak hatlay terik tau benai. Hagana ke Super Cup la penelekay ya ki bayora ya ke UEFA Champion League bat ke UEFA Europa League. Haka samay arjar san mentak samay kan David ke Paris Saint-Germain ke badai na Fran persa ya klub na England kita ke Tottenham ke bala yora ya ke UEFA Europa League padi kilai teli ke UEFA kan pen kelai nosip no haka arpo praterik jadi neki lai teli kilik jong gedo ba Europe banyak ke UEFA League ke badai ke UEFA Champion League ke Europa League bat ke Conference League arjar punreo ke UEFA onda kala deban pia hagi grup beper kan sepenlek kaya no ya ke UEFA Champion League hagane ke league la ra kadu da ke Paris Saint-Germain hak samoy beladeb bat penlek kay no hak kandro terik hau benai September bat ke final penlek kay hakalai puterik benai me arjar punreo pat kan sebut seke UEFA Europa League kan sedang haka arp sauterik hau benai September hi pada ke final penlekay haka arp terik benai me arjara punreu pada gene ke league lara kadu da ke Tottenham hak samoy baladeb pat kan sa penlekay ya ke UEFA Conference League hau benai Oktober haka ar terik arjara san pada ke final jong ke UEFA Conference League kan de haka arp nyoterik benai me arjar punreu pada gene gali kelara kadu da klub Chelsea hak samoy baladeb arjar san kum tagine ki lightly ki league jongka doba Europe ne jongka UEFA competition kan sap singan biang ne kan pensil tenat biang ikiriu it football lagi bapet football hak samoy arjar punreu kublesi bun saya sempat hak we pat ke video